Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, nasita no matataman ko ku kapunutulat ko tutulan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ku kiapa kauma wahi ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ko kini sampai idad Nabi sallallahu alaihi wasallam ko 40 ragun. Nagitun ikiap uniron o kapko ko maun wahi kakbaluinian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ko dapan kapako mo Jibril ko Nabi ko kiturun yanong ko aya na miyonad so Nabi sallallahu alaihi wasallam na amyang una apa ngay ilanian naging kuto ar-ru'ya as-sadika fi an-nawm, ar-ru'ya as-sadika as-salihah. Amanan yan na Nabi sallallahu alaihi wasallam nasisaging kuto maganyan dun kanabi na Nabi na diitit taginap sa mga taginapan apkapir. Amanan yan na ru'ya as-sadika. Pedepan betadu Nabi sallallahu alaihi wasallam ku maganyan din kanabi ko kini sampai ay didian ku idad 40 ragun na hubbiba ayamanan yan na hubbiba bi al-khalwa kebubayan yan naging kutuwa katataram bisa na betadu Nabi sallallahu alaihi wasallam na diitaram bisa girawalan ulan Ramadan na di meloto sa panganangkan naguig napsung saging ko to agaro Hira aro niyan psimbas wallah subhanahu wa ta'ala. Ayamanan yan na ayaw kita kapsimba niyan ruuk wallah na at-tafkir fi kaunillah. Yan pamimikiran naging kaiyakala naging kaiya mga kaan wallah subhanahu wa ta'ala. Nagya mialuitan waging ko to so si isa Makkah na tulot di mana agama masyhur di pagagamaan agama Ibrahim gitu. So adna mga tao sa Makkah da silan awa ko agama Ibrahim agama amanan yan na simbesiran sa mga barahala yung mga barahala sa Makkah seperti lugatos agwan na mga tao sa Makkah simba niran ng mga alungan mga ulan bituon ginan betad ukap pagagamas sa Makkah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pedepen pumanagadun ku maganyan ka Nabi na pselam sa kanyan umang atur agus mga kayo. Manan yan na kinigina pselam sa kanyan umang atur na agus mga kayo. Pumakanag sa eman yan na say. Ginan. Paman na akabas sa mga muarikhin, mga panunutul na ginan din iplayam ko puso iplayam ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kakuma o mapanid ang pagawidan yan nagitos sahih nagupkilan yan panagyan ko to sindo mga malaika sagyan ko to kini sampay niyan idad 40 ragun mga bangsami na miyakaw maun sahih miyakaw maun su Jibril alaihi salam kurupaan yan sa gin ko to kakakad no Nabi sa gin ko to agaro Hira na miyamuno Jibril tigiyan Iqra. Ayamanan yan na so Jibril alaihi salam na ipsugyan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam maging ko to kambati yan. Ayamanan yan na pagkabati niyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na so Nabi na Nabiyul Ummi. Ayamanan na di mataumat yan na di matao sunat. Ngiraw so Nabi Nabi Qari di ko tigian matao matya na faakhadhani fagattani hatta balaga minni aljuhd na tekesna ko niya tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kaptana ko niya na tekesna ko niya sa deknan niya Nabi sallallahu alaihi wasallam taman sa duka-dukawan Nabi karagaragnan Nabi sa penggirawa Iqra batya ka na gumirop man Nabi ana biqari na deknan pemanu Jibril tekes pemanu Jibril deknan niya na tigina Iqra taman sa miya katulun nito manggulawla renya na pitru Jibril alaihi salam Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam
Gina ni paganay ayat amin iturun sa iku Quran. Aging kanan ay ikra. Ayamanan yan, mga urip ni Allah, na ayaman naging na ikra, naging na subatya ka. Ayaman na napaganad ka sa ilmu. Gini paganay suguan sa iku Nabi sallallahu alaihi wasallam akap paganad yan. Paganad sa ilmu. Ayamanan yan, nasagyan ko to, kiyang gulaw-law to, so Nabi sallallahu alaihi wasallam natantun na kiyalkan. Sagyan ko to kailan yan. Sagyan ko to betadu Jibril alaihi salam. Ayamanan yan na saddal ufuk. Niya penuh yan naging kaiyakawang. Pian dumilay so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kailan yung Jibril. Yung ko to ayamanan yan na kita kawirun natantun na kiyalkan so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nami akan belingan gegaan su Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku Khadijah radhiyallahu anha. Sa pagkagiraw at tigian azamiluni zamiluni. Kulubiya kungkah, tangubiya kungkah, sapngiya kungkah. An madagiyang kuto emana nak kaalkian, yung kuto kata tabidon. Sa pagkagiraw si iku Khadijah radhiyallahu anha at tigian laqad khashitu ala nafsi. Hayat tigin Khadijah, karumak na Khadijah na sabna ipkalkak na ginawakan. Ipkawanak na ginawakan, betengan ako. Yuti maanan yan. Sabi saging ko to ay maanan yan na berang-berang amilin yan. Amilin yan su Jibril, agin mo to agipkat nyo sa ikra. Agin mo to, si kudap no to manggulawlan, apkin pumakanag sa mga katero, daidang mo to akapsilamon, umang ator na gusto mga kayo. So Khadijah radhiyallahu anha, nag-iisa malasangan ubaya bilang at tao si kuya manan yan na khidmah, si ku da'wah. Bakit takaw iso Khadijah? Da. So kailayo Khadijah, saging kaya mamabetad, iya manan yan na karuman yan. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyulungan yan, naging kuto, kaalak, naging kuto. Kaawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigyan, kalla, wallahi ma yukhzika Allahu abada. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. Tibu Khadijah kalla pakawat tanang kaun ubaka betengah pakawat tanang kaun ubaka manan yan na maliwat ni Muhammad ay betatiyan ku Allah sekawat yang ku Allah kadikad pakarundan wallah dikan yan dinatiyan pakarundan. Ngayon ito, nagagiyati na sifat ka na makitut tunga na yan. Nagusak ka na pagawidan na ka sumapunod na pagawidan. May na pagawidan yan sa mga papunod na pagawidan, tingut ng mga ibat na mga idakan. Wataksibul ma'dum, nagupumbagan na ka sudarkian. Watukarri daif, naguyamanan yan na di nga di paganaan subisita. Kapya kay ayamanan yan na kambibisita. Pagkapya ginawar kau bisita. Nagupugupan ka sa mga tao at kirksiku ay mga kakuan niyang kabnar yan. So, mga ulama tanong at tigilan manaya, so tao ang makasisipat sa iyong kaasipa. Sipat tapi ang aluyo Khadijah, gito'y mamuisawa pagkatiruan yan sa pakawatan ng kaun, hey Muhammad, ubaka betengah, sabab sa masisipat yan naging asipat. Tapi ang aluyo Khadijah, nasukon sa makasisipat dyan na muat na ubabetengah, bayan na bumaliwat sa pamikiran yan. Ulan yan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na mano, miyadagin ko to yamanan yan na kaawan yan, kaalakyan, saging ko dadi yung di ka pa, yung di ka panaro Khadijah saging ko to mga sipat ng mga pipya tigin na di kad na tigin na man na maliwat tigap kalak taman sa pinunurog su Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kang gagaan su Khadijah miya kasung si iku ayman na nila Naufal Warakah bin Naufal miya kasung su Khadijah na miya panutulian naging kutwa tutul ikarumanian so kaya nagaro Naufal Warakah bin Naufal na miatang kadatigan gitu tigian sunamus ayman su Jibril at tigian atum yunus iku ayman na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayman na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na nabis kanyan keto ko ano to ayman yan na Warakah akin Nabi su Muhammad kagito su Jibril agian ko to
tumirunon saging kuto kakakadnian saging kuto agaro Hira na ibatattigyan ko pamatiin ka uyawega ko pun saging kuto masa na tubangang kudnot tigyan sa Muhammad sa tuyamanan yan na ugu. So Khadijah radhiyallahu anha na imbalingan si Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyakaw nutiyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam si Waraka nagyut tuyamanan yan na penutulun Waraka agyan kuto manan yan na mapunggulaw la agyan kuto kakinabi agyan kuto kapakaliwaw pagtaw niyan si kumamasa nawati Waraka mauyaw-yaga ko sang utauras na tanatigin ay manan yan na tabang ang kuskan sa tito katabang mga abang sami mga urip wallah naginan so kaya pa kauma o wahi kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam na dakitay na mga pirayamanan yan na damat masa na yakaw mapaman sa malaika so Jibril alaihi salam si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa minituro naging kuto ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir amanan yan nagina na suratul mudaththir nagini pagampaganay as-surah ay nituron si Nabi sallallahu alaihi wasallam complete wa kinituron nun si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagampaganay ay nituron ko Nabi naging kuto Iqra pagampaganay surah complete wa nituron ko Nabi sallallahu alaihi wasallam naging kay surah al-mudaththir ginandan so kaya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam amin balis kanian Rasul saging kanan akin iturun nun saging kanan asura al-mudaththir mga urip no Allah sumpatan tanubu aging kaiya kapag panutulatan o si iku mga tutulang ko Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hada sallallahu ala sayyidina